nyine uragurira umukobwa iPhone 17 ukazakunda isabune y'igihumbi. How? Utimugurira Linda iyo ni y'umusheri wawe. Dore Linda afite 17 mu ntoki, afite niyo ari gukoresha kuri live, afite niyo umusheri. Benda shara. Umusheri wawe ni umuhungu n'umukobwa? Umu baby. Sizayipostinga se nayemuhaye. Ahaha. Atu ubu koko Linda yabuze umuntu watuma akunda abahungu ko agahura n'umuhungu. Umba iyo sabune ushaka kumereza mwituma kabuno gahumura. Nayo nshaka. Iyo sabune nayo nshaka. Ndabaza Linda uwo musheri wawe w'umukobwa mumaze igihe kingana iki mukundana? Imyaka myinshi. Linda ubu nawe urikuba Nikuba ku mukobwa shaka kugira ngo utiti kuzi kugira ngo umukobwa ahitemo gukunda umukobwa mugenzi we. Byaba byagenze ute? Abarahuye n'ubuhungu bwa 1 minute gusa mureke babwenda we n'umuhungu wa 1 minute garimana we abahungu bitango ba Jackson n'ahuye nawe. None se nibo base batuma uhindura ngo Nyakso Nyakso gute? Nyakso ase cya divine kiri ngo Nyakso naga ari umugabo. Nyakso ngo ni 1 minute. Ase divi wani neza ngiye mvuze bareka mwitahira isoko. Reba ijisho kuru ryabaye ndakasa ngo yahure n'agahungu kaka Jackson. ntago ngiye nimba mwe mutumva neza. Erega Linda ntago uri kuvuga ariko se Linda aba bahungu barababaza cyane. Linda kuva yavuga ibintu ngo by'abakobwa ntago tukiri kumwumva. Mikoro yayisipfa. Linda umuhungu wa 1 minute arababaza. Titi nawe ngari gukemangwa. 1 minute hano muri comment. Ngo ndi umugengo w'umurokisha. None se Shanese abantu nk'aba babura. Cyakoza Titi. Urumviye comment nawe